Спортинга дойду чемпионатыгары бир дойдулақпы Иннокентий Барашков бастықы местенелері сетесті. Күрәктегі Санкт-Петербурга Лисия Нарах спортивный клубка етілінна беделяны тыга Иннокентий Барашков сүйіз төден сәтті чконы сұрынан кыйлақ тағысты. Кенесерге спорт мастері Игорь Егоров үйіз, юниордарға Дмитрий Фокинов үйіз месте болулар. Оттан команданан кирсиге Николай Кобяков, Степан Чепалов, Игорь Егоров үйіз месте, онна юниордарға Петр Егоров, Дмитрий Фокинов 265 очко бастығы местені ұлылар. Би команда онта такса команда кытынна. Вот, анан билен результаттары кастега. Вот, оттан примерно бир площадка бар. Иккис баранысы би команда. Вот. А кыстак команда Брянскан федер команда. Бигитте холора Игорь Егоров А группа мастердарга үш месте болды. Онна юниордар бут командадан бастадылар. Онна мен өз группаға бастығы месте болдым. Холора бұл манна большой спортенден болды. Манна ола барда рах, үксе рах мишендер почти барда. Олеген манна холора мастер норматы нейін толарға